Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dirahmati Allah, cuba tengok video ni. Yang ni video sahabat saya daripada Damsyik hantar kat saya. Dia menunjukkan, Masya Allah, sungai di tengah bandar Damsyik. Sungai-sungai di Damsyik melimpah ruah. Air dia melimpah ruah. Subhanallah. Sungai ini, sahabat saya kata, 7-8 tahun yang lepas, 10 tahun yang lepas, kering. Dan saya balik Syria lepas pembebasan daripada cengkam rejim Asad. Bila saya balik, banyak sungai kering. Saya tak ada air. Sungai Barada, sungai Ar-Rabwa, sungai Ain al-Fijah, semua mata air kering. Tapi sekarang ni, cuba tengok. Subhanallah, semua sungai, mata air dia melimpah ruah. Subhanallah. Dan ini, teman-teman yang dirahmati Allah, menunjukkan keberkatan di bumi Syam. Rasulullah SAW dah sebut, wallahi, meremang bulu roma bila tengok air melimpah ruah di semua sungai-sungai di Damsyik. Dan video yang sahabat hantar ni baru hari raya pertama di Syria. Mereka beraya hari Jumaat, kita di Malaysia beraya hari Sabtu. Dia kata air melimpah ruah, sungai semua hidup. Dan ini menunjukkan, wallahu alam, bumi Syam kembali berkat bila umat Islam sunnah, bila umat Islam sunni dapat menghambat, subhanallah, kezaliman rejim Asad dan bebaskan Syria daripada cengkaman Syiah rejim Asad, dan umat Islam sunni memerintah dengan adil, dengan saksama, dan kembali Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala dah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau ahli negeri beriman dan bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan buka segala, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Allah buka berkat langit dan bumi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang banyak doa untuk bumi Syam. Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina, Allahumma barik fi Syamina. Rasulullah doa supaya berkat bumi Syam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inni ra'aitu malaikat ar-rahmani basitatan ajnihataha 'ala Syam. Aku telah melihat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hamparkan sayap-sayapnya di bumi Syam. Subhanallah. Dan situlah berlaku banyak malham al-kubra, peperangan akhir zaman, turunnya Nabi Isa alaihi salam di bumi Syam. Subhanallah, berkatnya bumi Syam. Allahu akbar. Tengok, dunia bergolak sekarang ni, peperangan yang berlaku, tapi subhanallah, bumi Syria tenang, aman, damai. Subhanallah. Dan ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan Abi Dawud, qala alaihi salatu wassalam, innal imana idza waqa'at al-fitnah fi Syam. Iman sebenarnya bila berlaku fitnah, iman yang kuat, yang kekal, dan manusia akan lari ke bumi Syam di akhir zaman. Subhanallah.